Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan. Oke, sonong kesuaban kumadati din sanan ikalan sanan dot orongou dahat kaunian dot tu unian lagi mumbal di ming kakat tebay no. Oke, ina pa di kesuaban kan nihab nga miumbalo ko mino kinangaw di pelajaran nga apa ma orongou kopi hoy. Ha kau mangumin dit i sound ki. Jadi kesuaban na po bay no hom ayat atak po katilambus isuanggot panamarasan iti kanau misi sa tokod isuang sambayang. Kinarahingan isong kerajaan sorga konsi kau dat kesuaban iti tu kanu kaguhen kapagiampay maya diti kay sisan dat sumambayang kesuaban na bay no. Paingkana kasari it kalansanan dahay alumi sa piramutan o sonongot kayonianan dahay kaindalanan kapanahon dahay gisambot hinggoh na po kinenon kaing kokoton dahay nga kapagiampay yahay maya ditit kay sisan na sumambayang kesuaban na bay no. Nasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Puji Tuhan tu nakayumpun takod alambat ti kasari bagi. Mia galidit ilon na pangaran ko nga lambat bo. L-I-B-I-T. Ngon po dati ini bayri nga LBT ka. O kono ko LGBT. O kono ko LGBT hoy gi. Jadi lambat. Ini banda ti lambat nga LBT, LAMBAT. Ilo na cabaran mentok daholo boh tu lambat gia ngaranam perlu hidih dat man transform kadi dan orang putih. Jadi pengkakat di tibay noh tu ilo nelet menyahut cabaran ilet monon digiahi ledem bokon bohom harapot yang kasari idati karangahan itit piramutan toko lah. Oke. Kesuaban na po bayno nga tulo na po panambarasan dati. Popologos do koinggoritan. Oroitan na po lang kumundot koinggoritan nga isuang na po da ko ginawahom nuno. Nuno lo koinggoritan. It do kayo sorow. Sorow. Logosan na po lambat po. Oroitan na po koinggoritan nga nuno lo koinggoritan dat iyo kayo hokosorow. Haranang ku dot loson. Oinggorit ti loson. Puri manandati. Oinggorit to koy loson nga oinggorit ti magihumbidit ponompon di loson ka. Loson ko loson witilon okay? Paingkuran dot siodop. Oinggorit ka siodop. Ay. Auruan no kuno dilak kalas dite no siodop kuno po ka. Nga yadit akurangi di tarang ako oinggorit to kuno dite no siodop ako. Bobos-bobos am auruan at purimanan ko ka. Mihad. Koinggoritan kalat megal ang mihad, siodop, loson, tumogod. Koinggoritan kari. Nga kaubasan no padati dot karay tilo koinggoritan nga iti nandot ikapuriman tokod inapay kanta kanidi nga manusa do kaposyon dati. Sera na po kapuriman tokod osusa nga hirih nandod kadatim ay iti nati koinggoritan iti ka. Ay isuang dot
kay si sandati dat hinunu na po iso na pohot kasanangan iti grup nyagal ka iti grup WhatsApp, grup Telegram, iso na kasanangan nga ay nunuh na pohit oroy tanda hiri grup idi nga ay lahan dati. Tu katarimo to kagyadit it kapoy lang dito nga tambalot-tambalot. Subuh-subuh nga iso na pohot kulong na kurahiri tu iya di nakantet tabiat te sifat iti tulun. Haron na pa'y wago do oilan nga oroh yan dot popoy langit di kombolutan ngay. Iho nga kapuriman ko tiyo di. Sayra na pod hari borita dot miagalidit wago tay ko it pensusuay do purimanan ko nga harot korohyan da ginawod o sikap no popoy lohidit kombolutan ngay. Ay say mauntong. Kapag guluh kopiad papoy di borita di hibat pe borita koronob te ko it pengkuron na po nga ay say manda gaji no nga kaswayan na po nga agaan na pati ginawod mararaod papoy dit grup daud haropeng kahaka di mari nga di maguluh ako da papayla di isa o barita nga intan ko nga haro na nakapagulo da kayo. Man pa da kayo kadat isuang ginawala. Magulo na popos papayla pasali amas. Intay diri grup pasway nga intay do diri grup nga tok haro na nakapagulo na paguluan na di moilis pangos sa pinapos. Nga iya di, kaubasan nga iya di bo. Kulum no kurar ito iya di. Nga, iso na pakaguhit, kamo na pa nga aylan nga, sontob na pa di aylan di lo, iyati nga ko ilo. Nga, iso na pakaguhit, miya galidit, aramay ka purimanan. Ano na pa daw ko'y amasam, sponsor ko na DM bot, pejabat bangunan pejabat dusun ministry anu da koy amas nga iso na pakaguhit paing kuragadi tande aramay kaamo gi osanong kaamo iso na pohit ino pa itino nga ikasanangan mo ribo nuno na po nga mila tulun na siya oy mayaan diolo ikaswayanan kairak-irakan isay da ko pinopoposi tamburyo di ko di ko ni habid di hoy haharon na po nga itimpu da miagalidi haron nagi kadaw hitit kasiwatan datid kapagilang di berita-berita dot kasinduol di minggu di bayno pirohot ay na gumuk ko piori mo nga haro kikaruhangot ay kompinayan kombolutan dati dot hitit tinimungan di nakawaya iti komondot kinatangkiadan dot kaupusan molohing tanganak oilan irinundod oilanin do dati koilo tokondo jadi okon na koilo kairak-irakan ikonto togod itipia ko ihadan nga kapag ilaylo tokoy oilan tokot berita keluarga hano-hano hom berita keluarga bila no dati borosan dat pempulis sabair haron na pohot megal katumong kiad nga oilan no ngay dati di jadi ay tabi kalungguyan kumadit keluarga dot entong kiadan sama adat imolohing teko kompinayan teko tanganak hilon nendoh dot mimbulay na ti ginawa datid iso iti namatingay wokon iti kamuyan da kainggoritan amu na tumalibi ginawad di dat
nakuro magya tu pologoson da kinorohingan iti kainggoritan ka. Amo na tumalibiri. Okon pondod ino pa itu mengkiad nga ikaw pusan no, sawan no, bahkan mungkin tanak no, tampinay no. Na tumalibila tuhot datid nakuro magyala tu pinologos sa kinorohingan dat tumangkiad ka. Boleh jadi do mulok pa siyo. Ikaw mo yung tokod osonong tamo di siyo. Hinggo takon po karuba nga. Ay dit osingga na po ginawa karuba. Ilo keluarga daw nga masih memerlukan di siyo. Nga nakuro tu pinolog at tinumangkiad. Tok iso naman dituhot tatagayo. Jadi iso na pamantad itit dan dati komuno ko inggoritan na pamagunan nga itit atong kiadan. Nga nakura magyari. Penaru o pamusarahan tu nasimbar na ko piyahibor sa kinorohingan dat apatay ko mati ka. Mimbulay ni day tuhot tet nakuro tu napatay siyo ka. Ipalapakon ka piyal nakura tu minagulo. Ina pa ikinatangkiadan dit sa sangulun ikaw pusan tanganak karuhang kaum pinayan ni nga approve kompom membuktikan do ina pa iboras kinorohingan da apatay ko nga hino. O kito atumbayaan to ko. Nga naman tidagya aramay rin ba? Tapat ka piyag sa iradat ko kita iyoho la isuang ginaw ko kita ko beritad yati kam